Maga kenal. Nah ya kan? Iya kak, ben sih kan? Iya le. Le tojo le. Iya kak, tojo. Mak berdina le. Apa kelak kau? Yan kak yang neneng menggalau. Tuh, kaki lepak kundi lambo segi tak cintaan le. Tidak remah kak, code. Dek remah kabar. Beres aja. Alhamdulillah beres. Ben, tidak remah kabar. Alhamdulillah le beres le. Oh iya. Apa kesibukan kakek sebenarnya? Yan kona kuliah kak. Ben, kesibukan nah. Oh, jadi pengacara le. Ya alhamdulillah. Kor pada sukses. Alhamdulillah ada remaja pengangguran banyak acara le. Cuk kak. Oh iya, kok minta nomor WA-an? Kok belum nabek keburu? Minta aja ke hubungan. Iya kak. Mari le, kelangkong ya. Iya kak. Ini kok desa ya? Tengah teh kak. Iya le. Parkir le. Kenal le. Berapa kak? 2.000 le. Parkir le. Usah kunci setir le. Mata apa kak? Kak Jong. Abit aku dina aja. Abit lah Jong. Lah para setahun ya Jong. Berapa? 2.000. Oh enggak tahu saja Jong. Udah mana aja? Ada yang channel mendan. Oh iya. Baru Pak. Alhamdulillah baru. Oh iya. Ayo kuliah. Yuk. Bandek kiri ibu yang Enjo yang cengkok meramit ke ibu. nyaman lah kalau amit. Oh iya, ben tahu ya bunang kau ben banget. Apa? Saking banyak rintangan, ben cokokan sinamari lebetin kita. Muna kira pikir tarang ke orang sila patokar sebenarnya. Tapi ngajar mereka tokar benarin lah. Alhamdulillah sampai setiap kopi bakun men banget. Tak iya yang. Arapa bung nangko so been sampai setia bertahan. Karena angko enggak kewajan been. Sejarah aja permasalahan atau pertengkaran, saya ngajak sampai titik alasan untuk cara hubung nangko so been. Ben semua engko so been mantra terus setia tutupan paste. Amin. Ila kulo yang iyo. Datos kulo dina ya. Iya. Dama arepe. Ida ma chong hir. Sila pa kun la kala ko nang ko ben gak kriya. La ko kun la ka bero ka te mode photi. Baca pi. Ida ma chong hir. Oh waro. Erak cil pi. Sila minta nomor pi. Choi chong hir. Takong ko. Apa kita aku api? Iya, tamu ko tandi bekal. Asdon kuan di bini pi. Weekend tapi kedua bisa lebih. Ayo kedua, ayo.
Ya mau kaki Jong Hir ngucap ke cewek panas makuni. Le kena langsung jadian le. Tinggal lah rapi. Iya Jong Hir nyata lebih nyampe. Le kenalan le. Apa pe ka engko landi cowok. Iya kurang di cowok le cengkok tak kenal leben cowok on, kenal leben kakek. Apa hubungnya leben cowok on? Akhir tau Jong Hir. Mai pe. Ben siapa le? Pe ka. Aku cuek tapi. Tahu deh, macam kaki dia. Cuek Kerja cuek. apa kalau pernah? Tak lagi ya. Macam aku utang cewek. Ya, engko ganggu binatang nak ya. Bersih kamu ya. Bisa dia. Karena pakai apa kak? Kak. Apa le? Minta tolong kak, tang jawab lataki atau kar kak. Oh iya le, maju. Sige be. Kakak gumu jago yo. Ken beda apa sampai nggak ada dia. Cari kau nengen nengen tokol kak. Pakai bener nang kan nggak bisa gutang cewek. Markena cewek dia ban sampai ada ya. Ambu cak pumpeng karo markena reng bine dia. Are bane bekal buat apa bine. Ban kok kagum ke ban le. Ban bisa komitmen, ban bisa jaga atena cewekan. Kakek le, sekali dibudin ruah, mau noreng landi cowok, ambo ceki ganggu. Wes, mulai. Mulai, Bek. Ken senga aki yo. Sekarang kong ya kak. Oh iya le. Ala pas kibo mulai le, tampoi logan aja le. Ayo kak. Yuk, astete terus jalan ya. Yuk. Ser kakirik. Cek saking kendiin reng bini. Ku tak kira koros gaji ya. Sing ngucak. Engko sekoro serik bini king kekurangan ngakan. Ken lako saking biring bini. Aduh, nih serasa laki ngudah. Tak norong ko boy gelo. Demah. KTB. Apa tibi jirik? Taman bunga wae sampang ro. Seperik mundak wahed. Coba telepon wahed. Memanggil paling cinbu cinan dari. Coba chat boy. Ya ada nahed. Cek sepen mun tadi kakek head. Oh iya Hir. Yang kok aku ngira pikiran Hir. Kaki gelok sini koloreng. Ya pikiran apa, Pi? Injok Hir. Cok tokol na kaki. Tak kalah ke Aldus. Biar mau kata-kata Aldus kalau. Tinjuku tidak mungkin meleset. Aku jauhin kaki Hir. Debu-debu. Kan kau kita puas gila tokar loh, Fik. Jangan bertukar jual setiap Fik. Beli ya Fik. Kita andi pesnya aja rakin utang. Kan kau ki nyari ya Fik. Sarang langko loh Fik. Lah ketemu rok jalan dah budi. Ini pupuk kacang kan. Lahir. Odi dia. Pengok kalak biasa na. Mali odin campurna. Wah apa Fik? Cangkok nokol kaki denggelendengan. Iya. Cok tadi gengkok kaki gila. Mari papayar ling-biling na kaki Hir. Nyaman rik. Tentunya mana nih? Oke bos. Pak aja rik. Orang. Terus. Kenceng nyaman dia. Nyaman head. Amengkung pekungan bi Riki. Aca lama cuk. Terus kaki lambe. Ada. Kentar tayang. Nah kena tayang deh kaki. Dem kaki head. Macam abis dah. Oke minta surat izin ke ibu negara na Jong Don. Aklah kentar ke luar negeri. Ki minta surat izin. Tahu head dia.
Het. Apa mangga kejet? Mak merah kape. Senga bedean ya. Oh, oke. Ada si merah ya. Oh, cek sakit cong dol. Keleng gua tokar cong dol. Nang tibe. Mata ketemu bingko gele, cek rengko bede-bede di sekia. Dengan sengko disa marina asal roa abek renyore. Mata terpada perang biasa kok. Billahi kena kalau cerak ke bedang tendangan. Kak cong dol mun roa benta. Oh iya cong dol. Kok gelo saya tokol selaring kedua. Oh ketibi. Ngkui popo kacangan kok cong dol. Apa masalah het? Abetang cewek cong dol. Ano, apa roh? Kapula benakan na deji. Mangkan nang kok panas. Juga yang keluar masalah cewek het sampai atokar. Berarti dari cong dol. Rumasa ben ko tela benagid na. Cek terpan sengko abreng bentang cewek. Yung muna abreng ben kakek. Ya kita boleh cong dol. Secan kakira. Aba iya bang. Syuting. Cek beda kamera nah het. Yang beda kamera na. Coba sedden na. Het, nyebi rokok kaki het. Kita ada cong dol. Dem het. Apa cara selanjutnya lepas rehet? Taro cek boy mayu. Gimana nyaman dia. Engko ki mole bi fadol. Munda ya tak jadi. Kok berikan mau lagi ya. Ya mayu mulai kape. Mayu. Dorong yang beres ya. Enggak yang ya takun sakit. Tinang kok gaji pola bahan pas beres. Lah torotin yang jauh lokasi nah serbeun. Tak apa jauh lokasi nah. Yang penting kok sobaan saling tresna. Ya yang tuh 5 bulan mendana. Ingat ya. Iyalah yang. Yo. Banyak ring atanya duda apa lanceng bula pun aja web deka orang-orang bula pun duda hipuru apesa merkentang bini banyak biayana ho pas de remamun lah agak reah nasib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nak Ping? Wah itu bade kiba. Bud, Ping. Kena corak sagan. Kau juga kalau ke iyo lo ke biko yo. Cak yang Iya. jaga yang sekipot merepot. Sekoran yang membuat merepot ya. Ya apa yang cakku naga ria. Tak tertira ya tegang kok. Yang penting bahan beres. Takut bahan jangan sarah. Kena benar apa yang aja lebih dari tanpa. Oleh yang bila oleh agak ria. Oh nggak tangan ya. Cik bahan jangan aku melo-melo. Biasa ya. Ayang pakai macet ya. Nah tapi yang Mah, apa? oh Sakit ya? dia nyaman. Mana mau nyaman? Abu, mak corak cek romantis sejong.
Apa pernah sa tayo na marelep puro tayo lemah. Okay keluar ya. Iya pak. Assalamualaikum. Lim. Halim. Waalaikumsalam. Makake ba? Iya Lim. Kulakin late duyo makan jangan labang jonglen nih. Iya iya ba, apa sih kalau saya tadi bin nih? Ada nak gelun. Ojo dulu ba. Oke. Mak ganteng tempat kagak Lim, estetik. Ya biasa ba, kalau kau nonton tadi bin nih. Ya ada mau kabar Lim, beres Lim. Ya alhamdulillah bagus. Mandi sepeda ganteng kaki ba. Kemudian Lim, palingan gua aku nih ngemas kojek lebur pas badai mah gede kok kalah gila. Oh, dia bagus sana kaya. Alhamdulillah beres Lim. Ah bagus, antai sambil lagi nanan sake ya. Yuk lewo head Lim. Andi anak tak pentos sekali. Keluar ki buru tahun terhadap emak. Apa sih iya ba? Kaki mau tadi anan siapa latih nih kaki? Saya kan mati babi ini nawa head di agak ada aja. Yolo Lim. Kaki mah pakun di lambok Lim. Yuk lebur mau polongan orang. Ya, pernah berdiri bini ekatin kok ba? Tak lama lo mung kaki Lim. Mun seti mun nabi ini Lim. Coknya terseratin. Nyare senerema apa bedena. Kence iya mun setia. Kok cerita tak tahu kaki boleh. Tak beren kaki dia. Wah hele tinaki benemuun. Aba benida iya ba. Pernah kaki ban binin kenta paste. Kau kadang bang yang aku laga ke banyak jawaban ba. Aku ciling aki cek nyaman. Iya Lim. Kok keng guru nisar ke wahed ro Lim. Paning sajan raja. Pas tade sara bede. Ken beriin ro Lim. Bede. Teng bini namui ke Roma. Tak tahu cowok kanjen nah. Tahu cowok cewek en. Ken peceleng ni cewek romantis. Ya mundo iya ba. Atu li pente aja ba. Abelu ke Lim. Dengan keluarga dia Lim. Beniring beli kalamki. Entah cocok. Nyaman membeli. Apa boleh. Pas tepak kesetak salpak. Pas sampai selengkap. Setahu tu sebenarnya siapa. Akun mereka keluarganya. Ya mundo iya ba. Kok boleh tak tahu kau tak mana aku laga ba. Tak mang lo kaki Lim. Digelok ngucang lah senyaman nah. Demi ya naya macam itu. Panas sawah. Tak Ben lek. Lora nabi di kelo ya. Menjadi buruan lek. Dia ada mereka berkeluarga lek. Alhamdulillah beres kak. Keluarga nabaan. Alhamdulillah beres lek. Oh iya. Kau ngecek ketemuan dan nak dia. Kok terlalu bersikap perintah ben lek. Apa entah apa kak? Macam aja serius. Ya mungkin bagi kok terlalu buru-buru untuk mengungkap dia. Tapi bagi kok setia betul setepat untuk mengungkap kita nggak secinta dia. Sekoran kak. Engkau landi cowok. Bicara yang belum tentu cowok kaki lelek bisa niat serius dan fokus ke ben lek.
Iya kak. Engkau tak tahu tang cowok serius sepanjang engkau. Tapi dalam tang komitmen mula situ ngate tak kira bisa aku teh. Oh yelah lek, mau keputusan beun ngak dia. Semoga ben bisa bunga seterusnya ya. Iyalah kak, kau mau lihat ya? Ya lek tengah telek. Ya Allah, Aba mak sering gagal dalam segi percintaan. मुश्किल बड़ा है सुनता नहीं कहना कोई भी दिल बेखबर जिद पे